Mori sua condição lá saudável e a família Ida sente falta bot barak e malaran. Realidade nemak inan Lucinda ho aman Orlando nebe Asoro e sernia Moris lorong-lorong. Relação ao assunto idane, turma acompanha a reportagem nebe equipa Gemeni prepara ona. Ohin loron ema moriso ide nia dalan ia balun goza sirania moriso hamnasa e sirania malaran. No ia balun nebe moris la completo o saúde nebe dia canesa nema seluk. No família balun aguenta sirania moris loron o hahan nebe la suficiente ia sirania malaran. Ia reportagem da ne a miselori ita hotu atu hatene com a família que kida usi aldeia remien sene moris loron depende de pa osan idosos. A realidade é Moris e mundo sempre sobre o sofrimento oi e a balo Moris problema moras e a sirane esse não servir a tua atividade ou de sustenta a família. A nessa família Lucy Lucinda Rodrigues Ribeiro de Souza o idade nenulo nebe sofre moras stroke e a tina rihun rua Ronesen Hat onde caben Orlando Chiqueira o idade nenulo Resen Lima nebe sofre deficiência matan e a tina rihun rua San Tolo. Ina Lucinda, onde caben Orlando Chiqueira, ela ia Laletek, Malikio, aldeia Remian, Suculahani Oriental, município dele. Moris, com condição vulnerável. Casal ne ia Uanainhat, composto de semana ida no Uansirane, na rua, marca forma na família, no selo cidade. A tu sustenta necessidade do Loronian, família ne depende de Husi Osan idosos, e decimo cada trimestral. O idade avançado, na condição física do casal ne sofre, dificulta ter vestir a atual atividade do loron, onde não ne sira a condição moras. Acontece não na hamri makan sabuat tidak katar naine katar sama makan samuno aula muno awak rukun sana mau kau nuansa dur hospital mas non aula sinterayana dur ha fila falma sala sinterayana dur filma sala la dia tu agora alu nuansa normal tren hawan itu kade hanu barak hanu maru kula habla la mau tu alto sala hala aku tempo tamar tos lere Julio na tama tato sa tulera na. Matalo sa kanan ron tos madudlara na pati. Hangin barak lagi ma. Imo tual tos olahan. Ako tan moras na hangin barak na. Hangin tama mo to sa puli na olafan. Apa ni dia na ako oras lamana sa sana hote tebisi na. Ang nalin baka delegado mo. Na ako tutur te ba pila tantu na. Sinda sa hangin barak tebes. Agora se ni mana sera tu so sama se. Dia kalau sampai dia habis naik buka rasi. Saya nona, asa amin kiri kono kan haula mama ka, ne habis sana haula los moras aku so samimi, apa dia aku buka rasi. Malu sih dah ya oh ini ya, apa nih ya. Ona tu $1 na karu dah 5. Aku ramor sana kutado, kosan ini. Antes ne, ina Lucinda sempre bahalo terapia para moras de bem sofre e o Hospital Nacional Guido Valadares. Nebe, da dau ne labela continua, tama distância nebe dog no osan mos laia ona, ato selo transporte público pa no mai. Ina Lucinda e esperança bota caracatu dia canesan antes ne, no nebe le halau serviço no dar tos na ida, nebe obrigado, esperança ne halo tet ona, tama kibit lato. Rata itu sama, agora osan kereta ini be. Pak osan Obama 20. Kereta ba 20 nama osan ini be. Pak kereta hin kereta pa putih. Bidau. Kal fulan dari durante amoras na pa konsulta dala barak abalit, may tak salah pa osan silu kereta malaya. Ada konsultan ni kwarta. Agora hala pa konsulta na tamba kereta laya osan laya. Dalan maraska. So hanu barak mo idalala dia kredit. Durante amoras ne nona handek pe apila tane ulaha kampo ulaha nampahi ulaha yang potong ulaha apa me ikan dit nama masyarakat hal perintahan hak tinggi habe adil tahan dan ni makau handek buat cerne
Sirhala modok kare kami dandit. Tahu dit masin maknena. Masako mas laha. Usan iya magba. Usan rin laba atwa goran. Ya kalau nanti pulang hilangnya laba. Hakarak ban. Mabi usan. Hana karak tinggi ba konsulta. Karkokoten sao. Mabi usan dan hetan buat pa konsulta. Ia tinan Rio Rua Solução Tolo Bacoto, Orlando, Chiqueira, Serviço Hospital Nacional Guido Varares. O pessoal serviço no peso nian, bebe também ia problema romatan nian, não decide para o serviço referido. Durante amnera la mitimba malo, nela mitimba ala mitimba. Tamba amnera boko hansa sudah ketos nene. Aku kan boko ala bere niama gitu. Aku matan berlarun dia, atau matos larun. Artinya dia maka lorong maka nyata mau mah. Lorong hanya sana, dia saya matos larun. Dia saya matos larun, dia bahamo sejut hoa pernah. Lorong maka dia pun tu mana ada harus ikut apa. Mau harus sejut halil masuk. Orang mana ia makin ia masan orang mana emang labat mana pun sana tu labat. Posnya osania. Siang tu pulang maka harus jam masuk. Langsung ya tu tu. Kalau langsung ia opoti ulo ni osir betul maka opoti pun dia merpo. Anak kan tinggal sudah itu osan tua mai. Abel tratamento no moras. Abel tu sa kareta. Ani kaya itu ni jadi bela kali kita kalau tepat apa. Apa itu malah tu dia blog macam tahar macam apa. A autoridade local da família CNB Relabesse, casal idosos, reconhece a única ser na condição mais vulnerável, no loron labele atual o serviço Roma. Liu hanessa na lotos, tamba condição físico la permite teves. Va futuro cara que já é uma o que ele max ia é acompanha com a feira 14 de Morris feira 14 ne senhor ne be família ne be deficiência auto senhor helamos é fato ne be toku si cidade é be feira com condição deficiência e atulor tratamento é be hospital haremos condição dalam é be essa dia algo karakter me foi feira para consulta mas agora está macaro sedalan dia ker be serve la sampai agora kita lugu kiri sama ba esa tula feira gua na bakar mau $20 tam kondisi hari ba kondisi dalam halo me feira terus nomor be liu ba kondisi ini ina defisiensi ni karak musa karak kuliah minister service liu ba tomatan ba ini ina defisiensi ni ba ini ina kondisi be defisiensi usi 5 ay aras karena bela hal buat tidak. Ebe hasa karak khusus be minister saya udah sih. Sebenarnya tamatang musbah. Ina defisiensi sih. Turun hari be ini ina verko. Ini amang ne tamal be ya. Pemilik be bunyi rabel tebes. Tamak kondisi sang be kita mengharasi. Iya sebenarnya sesangte. Kita ni tak sudah sekali. Sekali lebih hal buat tidak tambah be. Kita harus be ini inang nyaman kondisi. Ayah mai mana tahu ni tambah firiko katus lebih tak kali ini tambah sirap pendes yang itu ngecek pada tambah ni harus pendes ni. Antara ini how pendes ras metu diretamente e firiko lewas sirap pendes ni. Agora how kondisi mas ni how thalang sa. Agora kalian iya atau taka umar tem precisa besi iya blok simenti se kalian mesmo lebih hal tidak amne acompanha makirik hokatus durante ne lamburis hanesong ema funcionário ema agricultor nebe serne mor sama tene klian liu tamba ame magbezino ferik sai moras istru katus sai moras matangat labelat halo buat tidak paratu atende nia família malarna agora ba ami bezino husu ajuda ba ami so hari dalida ami label bebe
tamba ita Moris amine Moris ai ema ile ba hutu kira kona ba Saudi karak lakui sirua tenge selurasi sirua hansa toya ferik pang batuir trafik iya itan hospital buat naba anta sirua tenge buka esforço rasik sirua ngosan be mak sirua tahu sirua nuang fo sirua tahu ori seluru ni kareta to ba atu hasa iha husutulung be staru atu sloka kareta at mahudi sirua ba tratamento suron Saudi lai aldera mi ande ke ma boluru rais memang tamehle sukulahan oriental bahele kapital ia munisipio Lilimas rurais ke rurais liu nebe homora sasanene tenge esforço ita karakter yang Fericatos Moris suba ministeru relevante sira tenge tau matamba família vulnerável ser nebe mak iha aldera miang Nebe condição Moras. Anessa representa casal idoso Ciracelo. Nebe Moris sua condição anessa. Será que o programa governo NIN nebe cada fulano oferece subsídio basira e dane garantia ona Moris sustentabilidade basira. Idoso Subarak makada daune pelegosa sira de direito. E husi acesso subsídio do governo. Nebe dane necessário duni basira ou de completa sira de necessidade e a outras avançado NIN. Aldeia Raimian nebe localize suco Lahane Oriental posto administrativo na efeito município dele, o total população basic atos sia. O seu número de família nebe mak Moris a condição vulnerável a muito tolonolo e inclui Orlando, Onia, Cabelo Lucinda. História dane, o sikela lição bot ida baita hotu. Moris de mundo idane agradece babot palo nebe mak ohin loron itahetan. Tamba família Barak se Moris ia mukit nilaran. Tamane povo na fatin fofir ba governo o promessa mídia na besira promete ona katak a se povo husina kukun banaroman. Anesan moto Ministério da Saúde hateten tempo na profissional saúde sira hak basic an ba povo sira ia área remotas. Mas a realidade povo na fatin mukit ba saúde. Aqui para cobertura GMN.